سلام كبرات خاتلت مدب بين ميديا لو معلتي واناوي قداي اب كندا زقاتم زلو اتي وعي زينا حزلكم مزيالكو فلما ارستاتو نغركم كندا بوست قبرو زلو سترايك ناي مجرشا معلتات وهبهم زلو متنقاتا انتايز بحال وطيت يوم كهبو كسا معاشيوم سترايك قبرو نبرتنا بفلاي اوشت كندا زعزوزكم نبرتولو بكندا بوست متس كسا معاشيو ديليك خون زي قدامي ارسنايو كال اي بريمير ناي اونتاريو داغ فورد مس ناي دونالد ترامب متنقاتا 95% تاكس نكندا قبر لا ازولو انت عينت قبر ملسو يبلو داغ فورد ناي دونالد ترامب ناي تاكس نحنا ناب امريكا زعتو ندادي ناتشورال غاس كنا قارصو اينا كبيدي قبر ملسو يبلو نزي دونالد ترامب زهاو ملسلو ناون نقلصو اينا كم كالاي ارس زينا قد مورحي دونالد جاستن ترودو واتيو اب كندا GST HST كاب تحساس 15 جميرو از GST HST اب essential نگرات كقارص مخانو حبيرو نيرو ازي زحابو مبصع كاب لومي اوفيشالي زخون نبرت انتر اغازيكم بفلاي essential زبحال نبرت اغداس نبرت انتر اخوين كم بعال مغبي كومون مستن كومون كالن استفلاليه اغداس زبلو نگرات نصع كاب تاكس كوينو كشيتيو اب ريستورانت ول مغبي ون نصع كاب تاكس كوينو كشيتيو يزغبل كله حنت نبرت 10 تخوين دا واقع تاكس اكفلانيخا لك بواقع خاط كزا اما بزحتو دكانات اوريدي غيرمولو انا ونلو منغو نبرت كزي انيره بزي تاكس كزيو سلازي غلغله زديكم غروسر انتر الله مزي قنيات كريسماس حج كيكم غزو صحاش ويني سمعني مغنياتو تاكس نصا سلازلو قرب حجز يكونكم ناي ساسكاتشوان بريمير سكوت مو استبهله ناي فدرال إلكشن كهلو صاوعي تقريبا فدرال إلكشن تاع مالتيو كندا بفدرال اند بروفينشال غفرمنت يتمرح فدرال نفلطو كم تين اب اوتاوا زلو منغستي مالتيو بروفينشال كا ازون بريميريات مالتيو ناي ساسكاتشوان بريمير حجي اب ساعه زي مرجع يكاد مزي حدش بريزيدنت دونالد ترامب مچو زلو نزنه دونالد ترامب تعرف ويدما قلص بلكع كتاريخ زخيل ويما كوادر زخيل حدش بريمير حدش برايم مينستر يدلينالو كبل صاوعيتي قربالو ازي بخمي تقبلومو زبلا رستيكون سنه مكتال ازي ارستات جنا نغركم الله مجمرتا اتا ناي بريمير داغ فورد ناي اونتاريو ناي دونالد ترامب قرص بخمي غبرملسي كبو مخانو زهابا حصار فيديو لا نعم ونكتاتل قصيله ات مول مغلصي كوبايه ببحده بزا قداميتي حصار فيديو نجمر. For the second day in a row, Ontario Premier Doug Ford reiterated his threat to cut off energy supply to the U.S. in retaliation to Donald Trump's proposed tariffs. You come and attack Ontario, you attack livelihoods of people of Ontario and Canadians. We're going to use every tool in our toolbox to defend Ontarians and Canadians across the border. Trump responded to Ford's threat today, saying this. Well, that's okay if he does that, that's fine, but the United States is subsidizing Canada. It's truly a subsidy, and we shouldn't have to do that. And other provinces seem unwilling to withhold their energy from U.S. markets. From the Alberta perspective, under no circumstances will Alberta agree to cut off oil and gas exports. By the way, I won't threat Donald not to send electricity. The debate between provinces goes even deeper. Last night, Premier Ford said he is convinced Canada will not escape U.S. tariffs. However, François Legault cited his meeting with Trump last week in Paris. And he told me very clearly that we can avoid those tariffs if we do what needs to be done with the borders. With the focus of a new announcement from Alberta Premier Danielle Smith today, a team of specially trained Alberta sheriffs that will patrol the border, more than 50 officers, K9 teams, and cold weather surveillance drones to stop illegal cross-border activity. If we succeed and maintain proper border security, I expect we will have a very strong relationship with the United States, as we always have. Ottawa presented a plan to strengthen the border during yesterday's meeting with the premiers, a plan that is expected to be presented publicly in the coming days. Marcia? بريمير داغ فورد ناي اونتاريو مرح مالتيو نحنا ناب امريكا زعتو ندادي كنا قارص وينا انتر اب كندا اذا 95% تاكس قبل له يلو دونالد ترامب وسينو نحنا قاعد احنا ناب كاب كندا نا امريكان سودو ندادي كنا قارص وينا كبلي ملسيبو
ዳግፎርድ ኣብ መግለፂኡ እዚ ንካናዳ 15% ክገብራ ኢሉ ወሲንዎ ዘሎ ንካናዳውያን ኣብ ሂወቶምን ናይ ስራሕ ዕድላቶምን ዓብ ሃስያ ክወርደሎም እዩ ከምኡ ንኣሜሪካውያን ስለዚ ግብረ መልሲ ክንህብ ስለዘለና እቲ ሓትና ግብረ መልሲ ከዓ እንተ ደኣ ንካናዳ ታሪፍ ገይርላ እቲ ካብ ካናዳ ዝኸይድ ነዳዲ ኩሉ ከነቋርጾ ኢና ብኩሉ ዘለና ዓቕሚ ንዋትን ክንቃለሶ ኢና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ታሪፍ ንካናዳ ወይ ንኦንታሪዮውያን ከይሃስዮ እቲ ዝገርም ዶናልድ ትራምፕ ንናይ ዳግፎርድ ፕሪሚየር ናይ ኦንታሪዮ ደሓን ሰሚዕልካ ኣለኹ ኦሬዲ ንካናዳ ብሓገዝና ኢና ንኺዳ ዘለና ስለዚ ዝገብሮ የብሉን ኦሬዲ ሳብሲዳይዝ ንገብረና ዘለና ሕጂ ሳብሲዳይዝ እታ ቃል ብሕፅር ዝበለ ትርጉማ እንታይ ማለት እዩ ንሓደ ነገር መንግስቲ ፍርቁ ይሕግዘካ እሞ ሽዑት ንብረት ሕስር ዝበለ ዋጋ ይሽየጥ ብናይ ህዝቢ ገንዘብ ገይሩ ነቲ ንብረት ብሕስር ዝበለ ዋጋ ከም ዝሽየጥ ይገብሮ ሓገዝ ማለት እዩ ሳብሲዳይዝ ብሕፅር ዝበለ ቃላት ሳብሲዲ ናትና እያ ክብል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዝዛረብ ዘሎ ብዙሕ ዘምፅኦ ሳዕቤን የለን ዳግፎርድ ንኣሜሪካ ዝኣት ነዳዲ ተቋሪፅዎ ወርሓንቲ ዓብዪ ሃስያ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓንን ወይ ኣይረኣየንን ኦሬዲ ብኣና እዮም ዝንቀሳቐሱ ብሓይሊ ኣሜሪካ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ወይ እቲ ሓገዝ ንኣሜሪካ ስለ ዝረኽቡ እዮም ዘለዉ ዝብል ዘሎ ካብዚ ፍልይ ዝበለ ርእቶ ዘለዋ ግን ፕሪሚየር ናይ ኣልበርታ እያ ንሱ ከዓ ዳንኤል ስሚት ኣብ ኣልበርታ ተቐመጡ ዳንኤል ስሚት ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ሕጂ እያ ተመሪፃ እንተኾነ ግን ፅቡቕ ዝኾነ ሪሌሽንሽፕ ምስ ወይ ምሕዝነት እዩ ዘለዋ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝብል ከለኹ ነዳዲ ኣልበርታ ንኣሜሪካ ክንሸጦ ኢና በምንም ተኣምር ክነቋርጾ ኣይንደልና እዚ ከዓ ናይ ኣልበርታ ኢኮኖሚ ኣገዳሲ ወሳኒ ንህላውነት ናይ ኣልበርታ እዩ ስለዚ በምንም ተኣምር ነዳዲ ካብ ኣልበርታ ዝወፅእ ክነቋርጾ ኣይንኽእልን ኢና ንሕና ዶናልድ ትራምፕ ዝበለና ሰሚዕናዮ ኢና ንሱ ከዓ እቲ ሴኩሪቲ ወይ ፀጥታ ናይ ዶብና እንተደኣ ሓሊና ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ካብ ኣሜሪካ ናብዚ ንኸይኣትዉ ካብዚ እውን ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣትዉ ፅኑዕ ዝኾነ ቦርደር እንተደኣ ሓሊና ዶናልድ ትራምፕ ዝሃበና መግለፂ ኣብ ካናዳ ኣብ ልዕሊ ካናዳ 25% ታክስ ኣይክገብርን እዩ ስለዚ ንሕና ድልዋት ኢና ምስ ኣሜሪካ ንግዲ ልውውጥ ክንገብር እንተኾነ ግን ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ካብ ካናዳ ንኣሜሪካ ዝኣቱ ንብረት ኮነቋርጾ ፍቃደኛታት ኣይኮናን ሕጂ እዞም ፕሪሚየራት ንባዕሎም ነናቶም ናይ ግዝኣት ሓላፍነት ኣለዎም ፕሪሚየር ናይ ኣልበርታ እንተደኣ ኮይና ኣብ ኣልበርታ ፕሮቪንስ ካያድ ኩሉ ሓላፍነት ኣለዋ ዋላ እኳ ንመጨረሽትኡ ፋይናል ሪፖርት ዝገብርሉ ናብ ፌደራል ጋቨርንመንት ናብ ፕራይም ሚኒስተር ጃስቲን ትሩዶ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እቶም ፕሪሚየራት ንናቶም ፕሮቪንስ ወይ ድማ ዞብኦም ወኪሎም ክዛረቡ ድኽእሉ ሓላፍነት ዘለዎም እዮም ካብዚ ፍሊብ ዘይብል ድማ ናይ ኪቤክ ፕሪሚየር ኣነ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኣሜሪካ መራሒ እዚ ዳግፎርድ ዝብሎ ዘሎ ኣይሰማዓሉኒ ኤሌክትሪሲቲ ካብ ኦንታሪዮ ካብ ኪቤክ ኣይንሰደልካና ክንብል ኣይከነፈራርሖና ምክንያቱ ኣሜሪካ ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ዝኾና ንካናዳ ዝኾና ሃገራት ወይ ፓርትነር ስለ ዝኾነ ኣይከነፋርሖና ብዝተኻኣለና ግን እቲ ናይ ቦርደር ሴኩሪቲ ወይ ድማ ፀጥታ ናይ ዶብና ከነውሕስ ግን ግዴታና እዩ እዚ ናይ ኦንታሪዮ ፕሪሚየር ዳግፎርድ ካብ ዘረብኡ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ በምንም ተኣምር እዛ 25% ታሪፍ ዝገድፋ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ ወይ ንካናዳ ምሕረት ዝገበረላ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ ስለዚ ብዝተኻኣለና ግብረ መልሲ ክንገብር እዩ ዘለና ወይ ክንዳሎ ኣለና እዩ ዝብል ኣብ ናቱ ርድኢት ኩላቶም ሓቢሮም ግን ሓደ ኣኼባ ክገብሩ ምዃኖም ኣብ ቀረብ እዋን ዘይተርፍ እዩ እዚ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ካናዳ እንታይ ዓይነት ርእይቶ እዩ እቲ ህዝቢ ሒዙ ዘሎ ምክንያቱ ካብ ሓለፍቲ ዝወፅእ ዘሎ ግብረ መልሲ ናይቲ ህዝቢ ፃውዒት እዩ ማለት እቲ ህዝቢ ጥርዓኑ ይቐርብ ስለ ዘሎ እንታይ ዓይነት ሃስያ ክቕርበሉ ስለ ዝኽእል እቶም ፕሪሚየራት ከዓ እቲ ስምዒት ወይ ነጥብታት ናይቲ ህዝቢ ሪኦም እዮም ነዝናቶም ሓሳባት ወይ ጥርዓን ህዝቢ እዮም ግብረ መልሲ ዝህቡ ዘለዉ ገለገለ ካብቲ ርእቶታት ናይ ህዝቢ ካብ ሰማዕናዮ ዶናልድ ትራምፕ ስቂል ይኮነን ሃተፍተፍ ዝብል ዘሎ እዚ ዝብሎ ዘሎ ኮነ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ መስርሒኡ ንካናዳ ንምትዕራይ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ንእዚ ክብሉ ከለዉ እንታዮም ኣብ ዝሓለፈ ዶናልድ ትራምፕ ንካናዳስ መበል 53 ስቴት ክንገብራ ኢና ሽዑ ንዓምና ጃስቲን ትሩዶ ከዓ ከም ጋቨርነር ክገብሮ እየ ፒርሊ ጆክ እዩ ማለት ጆክ እዩ ማለት ፍሉጥ እዩ ማለት ዶናልድ ትራምፕ ተሰሚዕኩሞ ጆክ እናተዛረበ እዩ ድዕልል
ስለዚ ጆክ ምዃንስ መብዛሕትና ብጆክ ኢና ርኢና እዮም እንተኾነ ግን እቲ ሰብ ከተህዝቢ ብኸምኡ ደርዮ ገለገለ ሰባት እንታይ ይብሉ ኣለዉ ጆክ ኣይኮነ ኮነ ኢሉ ንዕቐ ስለ ዘለዎ እዮም ዝብሉ እንጂ ብዙሓት ቻነላት ኣብ ዩቱብ ከዓ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ኣልዒለን ዲስካስ ወይ እዝቲ ኣለዋ ወላ ናብ ስራሕ ይህን ሚልካ ክትዕልል ከለካ ሰሚዕክያ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ ካናዳ እንታይ ርእይቶኻ እንታይ መስለካ ከተሓትት ከዮም ካናዳውያን ንዕቑና እኮ እዩ ገለ እዮም ዝብሉካ ሕጂ ገለገለ ካብቲ ህዝቢ ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ ማለት ካብቲ ጥርዓን ናይ ህዝቢ ኣብ ትዊተር ወይ ገለ እወ እዚ 25 ታሪፍ ንፕራይም ሚኒስተር ጃስቲን ትሩዶ ንምእላይ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ማለት ቀረፅ ተገይሩ እቲ ህዝቢ ከማርር እዩ ኢሌክሽን ክምረፅ እዩ ክእለ እዩ እዮም ድብሉ ዘለዉ ኣብዚ ኣምፅያ ዘለኹ do you think Trump will follow through with his tariff plan ዶናልድ ትራምፕ ሲ እዚ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ክገብሮ ሓሲቡ ዘለዎ ናይ ታሪፍ ወይ ቀረፅ ክገብሮ ዲ ውዕሎ ዲ ኣይውዕሎን ኢሎም ሲ ፖል ገይሮም ፖል ማለት ምርጫ ማለት እዩ እቲ ዝገርም 79% ዳርጋ 80% እወ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ሓሲብዎ ዘሎ ወይ መዲብዎ ዘሎ ክውዕሎ እዩ ኣብ ልዕሊ ካናዳ 25% ታክስ ክገብር እዩ 21% ካ ኦይ ኣይውዕሎን እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ማጆሪቲ ህዝቢ ካናዳ ዶናልድ ትራምፕ 25% ኣብ ልዕሊ ካናዳ ክገብር ምዃኑ እዮም ዝኣምኑ ብጣዕሚ ሕማቕ ካናዳውያን ወላ ንዓና ኤርትራውያን ኣብ ካናዳ ንቕመጥ እዚ ጉዳይ እዚ እንተደኣ ታሪፍ ገይሩ ማለት ብቐረፅ እስከ ማዕራርየና እዩ ማለት እዩ ከምሽሸ ኢኮኖሚ ናይ ካናዳ ብጣዕሚና ንሕና ዲፔንደንት ምስ ኣሜሪካ ክገርመኩም እንተስተውዒልኩም ኣብ ዝኾነ ኣብ ንግዲ ዓለም ትርአ ትንቀሳቐሱ ኮንኩም መብዛሕትኡ ንብረት ንካናዳ ዝኣቱ ካብ ኣሜሪካ ይድኣቱ ገለገለ እዋን እውን ካብ ኣሜሪካ ተኣዝካት ንብረት ይሓስር ካብ ኣብ ካናዳ ማለት ካናዳ ብጣዕሚ ኤክስፐንሲቭ ነገራት ምስ ኣሜሪካ ክትወዳድሮ ከለኻ ማለት እዩ ኩሉ ዋላ ገዛ ኣብዚ ዓዲ ይኸብር ኩሉ ኣብዚ ዓድሉ ንብረት ብጣዕሚ ኤክስፐንሲቭ ስለዚ 79% እወ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ እዩ ክውዕሎ እዩ ዝብል ርድኢት እዮም ሒዞም ዝኸዱ ዘለዉ That's gonna hurt Canada for sure. Yeah, I think, and I think he will follow through. He's demonstrated to make some pretty provocative claims before and follow through with those claims. So I think he's demonstrated that he is willing to follow through on some of these promises, no matter how quote unquote reckless they may seem to people. Well, the poll question for this episode, it's a simple one. I anticipate the results to be pretty skewed here. The question is just ኢልና ነምፃ ኣርእስቲ ካናዳ ፖስት ስትራይክ ገይሮም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ እቲ ስትራይክ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣይወደአን መብዛሕትኹም ብካናዳ ፖስት ትጥቀሙን እዚ ፅልዋ ገይሩልኩም ኣሎ መዓት ንብረት ኣዚዝኩም ብሰንኪ ካናዳ ፖስት ተጠዊሉ ስለ ዘሎ ንብረትኩም ኣይመፀን ዋላ እውን ኣብ ናይ ባንክ ስቴትመንት ብሜይል ትቕበሉ ሰባት እንተርኢ ኣለኹም ብሰንኪ ናይ ካናዳ ፖስት ስትራይክ ድመፀኩም ዘሎ ሜይል ጠጠው ኢሉ ወይ ተቋሪፁሎ ዝብል መልሲ ሪኢኹም ኣለኹም ብዙሕ ተስፋታት እዩ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ መንግስቲ ካናዳ ካብ ዘውፅኦ ፀብፃባት ምስ ናይ ሚኒስተር ናይ ኢንዳስትሪያል ሪሌሽንስ ወይ ድማ ናይ ኢንዳስትሪያዊ ቦርድ ነዚ ናይ ካናዳ ፖስት ስትራይክ ኢዱ ክእትወሉን ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ሕፅር ዝበለ እዋን ክፈትሖን ሓተታ ኣቕሪቡሉ ኣሎ እንተኾነ ክፍታሕ ድዩ ኣይክፍታሕን እዩ መብዛሕትኦም ካብ ድህቦ ዘለዉ ፀብፃባት ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ወይ ኔክስት ዊክ እዚ ጉዳይ እዚ ክፍታሕ ይብሉ ኣለዉ ነዛ ክሪስማስ እዚኣ ናይ ካናዳ ፖስት ጠጠው ምባል ዓብ ሃስያ ይቐርብ ኣሎ ብፍላይ እዞም ብሜይል ተቐበሉ ነበርኩም ቸክ ተቐበሉ ነበርኩም እዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ ሕጂ ኣይ ተፈትሕና ኣሎ ተስፋ ኣለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ግን እቲ ንሶም ዝሓትዎ ዘለዉ ዌጅ ወይ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ተዘይተገይሩሎም ጠቕላላ ዝምለሱ ኣይመስልን እዩ ብዙሕ ተስፋታት እዩ ዝንገር ዘሎ እንተኾነ ሓቢርና ክንርኤና ክሳብ ሕጂ ግን ዝተለወጠ ነገር የለን እዚኣ ስምዕዋ እዛ ሰበይቲ ትብሎ ዘላ ብዛዕባ ናይ ካናዳ ፖስት ስትራይክ ጨርሹ ይውዳእ ዘሎ ትብል ኣርእስቲ This is not where he wanted to be. I think he was very much hoping that given enough time, the two sides would come to an agreement on their own. He was trying to get the right balance because he doesn't want to look like he's not letting that process of collective bargaining play out. He's mindful of the effect that this postal strike had on particular communities because the effect isn't all the same. So on northern communities, on Indigenous communities, on people who are
still receiving important communications on print, people who want to have print bills rather than digital bills, things like that. These things were piling up, and the vulnerabilities of those communities were becoming, I think, harder to deal with, harder to justify. The most important thing that Canadians want to know is when could mail service resume? And the answer to that is potentially early next week. The ministers asked the Canadian Industrial Relations Board to look at the state of these negotiations. If it deems that these two sides are at an impasse, then it can then take the steps to order Canada Post workers back on the job. So CUPW put out a communique, and it's pretty harsh. The union denounces in the strongest terms this assault on our constitutionally protected right to collectively bargain and to strike. For us, we're going to follow the process that was put in place. We're not happy with it whatsoever, because this is an attack on all labor across this country. We have seen this minister and this government use this process too many times to take away workers' rights. Canada Post taking a much different tone, saying that it's prepared to fully participate in a process to comply with this directive and looks forward to coming to a negotiated agreement that would better help us serve the changing needs of Canadians. هراي كمزي كنسمع صنحنا كندا بوست حنا دلواتينا سمع كنقبر كنرادا مس منግስት كندا انت ሆነ ግን እትናትና ጥራን ተሰምዑ ለኩም ኣብ ሰዓትዚ ዝድውሃበና ዘሎ ጠለባት ክሳብ ጠለባትና ዝተሰምዐ ግን ስቲል መሰልና እዩ ስትራይክ ክንገብር ክሳብ ናትና ዝሓተትናዮ ጉቡና ዘይተቀበልና ተገዲድና ንقبل ነገር የለን ክንሰማዕ ድልዋቲና ከም ስሎ ዘለኹም ነናቶም ርእይቶታቶም ዝህቡ ዘለው ግን ከም ዝድርኢ ዘለኹ ኣነ ክሳብ ናቶም ስምዒት ዘይተቀበሎ ዘይተወሰኸሎም ዝሓትዎ ዘለው ፈጺሞም ዝቅበሉ ኮይኑ ኣይስማዓን ስለዚ እዞም ኦርደር ዝግበርኩም ብናይ ካናዳ ፖስት ዝኾነ ካለ ኦልተርናቲቭ ብፍላይ እዞም ፔቸክ ተቀበሉ ብናይ ካናዳ ፖስት ማለት እዩ ዝኾነ ካለ ኣማራጭ ክደልዩ ኣለኩም ክሳብ እዚ ጉዳይ ዝፍታሕ ኔክስት ዊክ ግን ዝመጽ ዘሎ ሰሙን ማለት እዩ ከባቢ ዕለት 18 ታሕሳስ ናይ 2024 ዝኾነ ለውጢ እንተዳመጽ እዩ ኣብዚ ከቅርበልኩም ክሳብ ሕጂ ግን ዝመጽ ለውጢ የለን حراي إثاني مجرشة قريبة زلقو إزي سكات مو يبهال ناي ساسكاتشوان بريميري بحثر بريمير مالت ناي ساسكاتشوان مرحي مالتيو سكات مو officially ناي فدرال إلكشن ويدما حد ناي فدرال مرجع كاري بتصوع له مناطو إزي أب لعلي كندا تعرف زبهال زلو ناي أويل بوتاش يورانيوم زغل ندات تر عابك أرسمتيو إيكونومي كندا دعوة قبلي ስለዚህ ነዚ ኢኮኖሚ ዚ ክጻወር ዝኽእል ነዚ ኢኮኖሚ ዚ ሓድሽ ፍትሕ ከም ዝኽእል ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር ክመጻሎ ኢሌክሽን ካይዳሎ ኦሬዲ በቀዳማይ ነገረኩም ነረ ማይኖሪቲ ጋቨርንመንት ይዘሎ ብሰዓት እዚ ማይኖሪቲ ጋቨርንመንት ተኾነ ምስ ናይ ኤንዲፒ ኮሊሽን ገሮም እዮም ዝበዝሐ ሲት ቦታ ረኺቦም ዘለው ታስዋይ ሓላፍነት መጽ ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ጃሰን ትሩዶ መጀመርታ ከምረጽ ከሎ ማጆሪቲ ሲት ነይርዎ እቲ ቀዳማይ ኢሌክሽን ማለት ቅድሚ 8 ዓመት ቅድሚ 4 ዓመት ግን ካላይ ግዜ ምርጫ ካያድ ከሎ ማይኖሪቲ ጋቨርንመንት ምስ ናይ ኤንዲፒ መራሒ ኮሊሽን ወይ ሓበራዊ ስራሕ ገሮም እዮም ኣብ መሪሕነት መጽ ዘሎ ኣብዚ ኣንዲ ሼክ ሰምዑ ኣደልዩ ክሊፕ ኣላ እሳ ሰማዕና ቀጺለ እንታይ ክብል ደልዩ ከብርሃልኩም ንከታተል from a federal government's perspective, and how do us as subnational leaders support that engagement plan? And second, and this was primarily due to President-elect Trump's demands around border security, of which I'd say we agree with. We want to have, increased border security on behalf of Canadians, whether it be drugs or illegal migrants. We need to keep those bad things out of Canada and out of Saskatchewan from our perspective. You've told media in the past that you might make a suggestion of putting more military patrol at the borders. Is that something that was discussed? So what I had suggested is we're having trouble hiring Canadian border security officials. We're a couple thousand short, I understand, as we sit. We're having trouble as well hiring RCMP officers. And so I don't know that, fishing in the RCMP officer well is going to produce us a lot of results when it comes to border security. And so my suggestion was to actually bring the CBSA under an arm of the military, count it as your 2% military spend, and then allow your military to help with some of the short-term staffing challenges that we have in that space. There was some aggressive pushback against any Trump tariffs, including export bans.
Ontario Premier Doug Ford has been talking about restricting electricity sales to the U.S. Is Saskatchewan considering any restrictions along that line as well, whether that be oil, potash, etc.? No, what we'd be looking for is how do we actually advance this conversation to get away from the talk around tariffs and get back to doing what we do in North America, which is we are very much part of the energy and the food security supply chain. However, in saying that, we've just heard today that the federal government may be looking at export tariffs on oil, potash, and uranium, export tariffs on our own products, so taxing Canadians on products that we are exporting, which is exactly ridiculous as it sounds. And most certainly we would say that any talk of that is not on in this province. It's a betrayal of those that work in the industry. It's a betrayal, I would say, more broadly of Canadians. So we would encourage, if that's where the federal government is looking for retaliatory action, that they very quickly reconsider. And we would say, in addition to that, that maybe it's time for Canadians to have a say and a choice and to determine who they would like to have a mandate, a 4-year mandate to negotiate with the incoming Trump administration. We see President-elect Trump with one of the strongest mandates that we've seen in recent history to negotiate on behalf of Americans over the course of the next 4 years. Alongside that, we see a Republican majority in the Senate and in the House. We're over our 4 years of what would be considered the norm for our minority administration here in Canada. And maybe what we need is someone to have the same mandate in Canada to negotiate with that incoming Trump administration. And so we would ask Prime Minister Trudeau to do the right thing, to give Canadians the opportunity to make the choice on who is going to represent them at the table. Saskatchewan Premier Scott Moe بحصر زبالة مجمرت أتنا دونالد ترامب تعويت نناي كندا security نحنا وندلينا دوب تأتخل له وحسكونا له illegal دبها زي حجاوي كأتونا عندنا إتاك عندنا تبغن أنت federal government إتي كاب كندا زوت نبرت مريسو tax كجبرو يبلالوجن تغلى النزي أي فرمنا لون أي نسمع لنا مليسوني إيكونومي نا كندا دعوة كمششن دخل إيو إذن ترى أخوين ناتهم حساب إذن ترى أخوين فلسفنهم من البات أبسعة زي قال مجلسي حزبي كندا قال مريج أخجبر مخانو زرد أنا مهنياتو نزي 4 عامات زمت زلوا بحجي كم ذكرنا كنوص عين خلنا أنا أيفرن أيد بهالنجار عين بعيني ويتبنجا هم إلا نوص عين خلنا نحنا أب نورز أمريكا زلنا أمريكا مس كندا بسمع ببارتنرشيب إنا نسرح سلزي أنت أزي خوين ناتهم سلتي أكايدا ويبخمزي خبده والحسب نتلو مريجا أجداسي كويني بسمعني حدش برايم مينستر كله ن كندا وين نبتي قنع ما جدد مرحم أدلى كويني سمعني سلزي إزي أنا خطوة ناتي تعويد كبلي قليسو إزي دبلا بحثر زبالة إن كترد أنا اللي خجل صافتنا بزغنا لو معلتي نزاع channel زي أتخاتلكم لايك شير سبسكرايب كبروا ما بزحتكم سبسكرايب صحيح جاي كبركم بفلا كانت أمتو أقداسي زينا يمزالكم سبسكرايب كبركم تقول لهم سلازي كبران نتخاتلتي مدى بين ميديا لو معلتي لايك شير سبسكرايب كبروا كاتناكم أبقى تعلي بزعبا كندا أزملكت زغنا قداي أرستيك مزكولو بحثر زبالة قنعن أبسعتن زينا كم سألكم أبقى تعلي بخالي مدى بكسان الرخب سود حانكم سسرنايو